Koliko ste puta išli na magnet ako vas boli duže od 2 ili 3 mjeseca? Ja se svaki dan susrećem u ordinaciji sa pacijentima koji mi uporno prvo kada dođu guraju nalaz da pogledam, a uopće ne razmišljaju da ću ja prvo njih ispitati njihove osnovne navike koji su ih dovele do problema. Ukoliko vi niste imali nekakav udes u autu, znači nekakvu prometnu, ili ste pali sa zgrade, ili se potukli, ili imali nekakvu frakturu kosti, nemate što raditi na rengenu, magnetu, a niti tako isto na CT-u. Dakle, što je bitno shvatiti? Rengen se služi kao pretraga ukoliko je došlo do frakture, a magnet se služi za očitanje nekakvih tih fibroznih tkiva, organa, znači nekakva patologija što bi bilo ozbiljnije ako osoba ima problema sa organima. To je puno ozbiljnije nego da vam se idu snimati nekakvi diskovi ili oštećenja diskova. Dakle, kako se magnet snima? Ako je ovo disk, recimo ovako je primjer diska i kralježnice, odnosno kralježaka, kada osoba stoji, a na magnetu osoba leži. Što se nalazi unutar diska? Tekućina koja je kao zubna pasta. Gravitacijom, logično, ta tekućina pada prema dolje. Dakle, vi dobijete očitanje ležeći na ležima. A što je ako okrenemo osobu na položaj na trbuhu? Desni bok, lijevi bok, na glavačke, dobit ćemo sasvim drugačije očitanje. Zato vas na promjenu položaja manje boli. Dakle, ponavljam, vi samo imate očitanje ležeći na leđima, što je zastrašujuće. Isto tako podatak koji morate znati, da odete unutar 10 dana na 10 magneta kod 10 različitih radiologa ili liječnika, dobiti ćete različite nalaze. Dakle, nalaz nije uzrok boli, nego vaše osnovne navike. Znači, malo izanalizirajte što vas je zaista dovelo do toga. Prekomjeran stres, naporan fizički posao, manji unos tekućina, znači nekakva dehidracija, prekomjerno unošenje kofeina, koje onda automatski diže adrenalin u tijelu, pa ne osjetite niti umor, niti bol, a osjećate se dehidrirano, izmoždeno, komirano itd. Bitno je sagledati i izanalizirati svoje navike i onda ćemo dobiti prave odgovore. Rijetko je osoba imala nekakvu mehaničku ozljedu koja je dovela do boli, ali, na primjer, uganjeno gležanj, logično je da znamo da je to uzrokovalo bol, a ne boli nas mjesecima, ajmo vidjeti možda nešto oštećeno pa idemo snimati se po magnetima. Svaki liječnik vas prvo pošle na rengen, glupost, ponavljam. Ako je fraktura, u redu, ako nema potrebe da gubite vrijeme na to. Nemojte se bojati ako piše nešto na nalazu, ne dozvolite da vas zbunju ako piše da imate 3 hernije ili protruzije ili degenerativne promjene. Opustite se, javite se svom terapeutu koji je stručan i razumije se u to da vas uputi što da radite. Nemojte odmah trčati na nekakvu injekciju deksametazona, jer to neće ojačati vaše tkiva, samo će vam malo smanjiti i ublažiti osjećaj boli, a to onda nije rješenje. Gubite vrijeme. Obavezno me zaprati, klikni zvonce za obavijest kada izbacim novi video i lajkaj ovaj video.